العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبلين ربي سبحانه وتعالى قال لي أجو ربي قرتي نجا ولتنو ديبسي الحمد لله رب العالمين دبا ربي سبحانه وتعالى باتي رمضان باتي خيري دا نما يقرتي فيادان قمتشودان باتي تنا ربي سرق أبسيسي فتي أسجيجر أسجيني أسيأتشي إساقفها بيخ وانا ليلة القدر تنمورتي إساقفها بيخ سومنا دفو قرتي نجر منجر والله أعلم ربي أبيخ دوبا إخواني سومنا بودا نمني خمال قدو قبا مال تو قبا الاستقامة وان جامع الاستقامة هي لزوم طاعة الله طاعة الله ورسوله أجج ربي تيفي أجج إرقم ربي قرتي فرأتشو إرات سبتشو إرات ترقول ركو قدو والنفده نمني خن صومنا خيسا صلاة شنن قرتي مسجد الصلاة إبادة أكا جايبا قد صومنا خيسا نما همچو رافقاتي نما عرفسو رافقاتي نما ميدو رافقاتي صومن نگيزي بيمو بكساسن الدبيا صومن نگي جيرما تكو قرتي انفنه فيهچو إخواني ويتربي سبحانه وتعالى الاستقامة استقامة أبو وان قرتي ربي سيا يجر قرتي قصبادو وان ربي سيا يجي ربي كان مسومنا خيساس سومنا ألاس باتي رمضان باتي قرتي خيريت الرقودان قرتي باتي رمضان قبرون قم نويچو سومنا قفا قبري سومنا قفا ربي قبري سومن نگيزي بينجيرو يچو إخواني إذن دوبا قرتي عبادة ربي رت أيج ربي رت عقيدة صحيحة رت سبچو توجد ربي قبچو وانجي ربي سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جي رب سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والرقر تيجي إن الذين يسانون والرقر تيجي مال قالوا ربنا قالوا وانجا ربنا الله ربين كينيا الله توكيج ثم استقاموا إيجا سيجا سبتا رقان تتنزل عليهم الملائكة ملائكان سانرت قبوتي ألا تخافوا صداتنا ولا تهزنوا يادونا وأبشروا بالجنة قمدا جنتان جانين التي كنتم توعدون بل لما قرتي تسينس فمتسن جنة سنجتشو إذن الاستقامة استقامة رقاتي أتي صلاة شنن كي قرتي سومن غيسا سومن آلاس إيسون قبط حرام سومن غيسا رافقاتي باتي سومن آلات اللي رافقات شو قبط إذن سومن بودا مال قدو قمنا كم تاو قمنا وانجو قرتي يا جرخين الرقودان كنيني بينا صلاة ليلي دابني كورنم بودا دابني سومن خيسا بوني إممان كان يافني سومن نگيزي بي غرتي جار سي قدام منايداتي بي إبليس أكفر نقول أكفر نتبت تناف رسول الله صلوات ربي السلام عليه مالجي شيبتني هود وأخواتها جي سورة الهود في أبليين سي آرين باسن
سورة الهود في أبليين سي آرين أباسا شيبتني هود وأخواتها هودي في سورة الهود في أبليين سي إذا السماء انشقت إيه مرة تدبت سورة الهود مالتو خيس جرا إيغا سورة الهود ربي سبحانه وتعالى سوراتنا خيسة مالجي رسولا صلوات ربي السلام عليه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم يا إرقماخية قد أبدو قرتي كنا في كننجين كن أين جتشو نافسي قويتكو صلاة تني قويتكو ديسنا جمتكو فصلاة خنا ديسا torban guutuu kan salaanne guyyaa jummataa qofa salaatuu dhiisa ergaa ajaa'ibaati bar ergaa addaati fastaqim kamaa umirta waman taaba ma'aka naam yaa jara keenya mee laala waan deemu laale hanqa soomanni beekanatti sooshaal miidiyaa kana gubbaa waan deemu laale irra guddaa gartee nuti waan keeysan jirreef torbaatii fi waa sooshaal miidiyaa kana quban qabnu garuu haalli gartee sooshaal miidiyaa irra deemu kun alaamatu min alaamati alqiyaamaa alaamaa qiyaamaa ta addaati warri gartee kobbortaa ajaa'ibaa uffate kobbortaa diin uffatee jaakkeeta diin uffatee ajaa'ibaa garta taraa ajaba lujaab wama ajaa'ibaa garta namni kun irra guddaa ummata gartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa arraata isaanii kana arraba isaanii kana fireenni gartee harkaa kute social mediaan ajaa'ibuma duuba wama ajaa'ibaa gartaati wama addaa garta waan qalbii si cabsuu agarta yeroo takka takka waan si gammachiisuu agarta walakin haalli social mediaadhaa akka malee nama yaachisa kamalee nama yaachisa waan irraa qabattu hin beeytu sigalee waan irraa qabattu waan irraa dubbattu hin beeytu ولكن ربي سبحانه وتعالى يمتين امتحانا قرتين ومكرة فتنا جايبا أركجر فتنا الداخي سجر والله أجايب مدوب أجايب مدوبين ومادات وانقري خفلانيتو مفر الرأوسن Riga biti gari wanni siin gootu ta'addaa wanni siin daleedu ta'addaa lubbuu teenya irraa qabannaanis hin taatu rabbi nu haa qajeelchu nu cufa rabbi nu haa qajeelchu beekomtiin gartee sooshaal miidiyaa irratti akkana gartee namni kun irra guddaan beekamuudhaaf waan ajaa'iba waan addaa godha waan addaa fida beekamuudhaaf walakin immoo hadiisa gartee jara sadeen dura gartee ibidda gubatu egaa beeytu isin hadiisni san nama yaachisa beeki nama naasisa nama sodaachisa
agartee gaafa qiyaamaa rabbii subhaanahu wa ta'ala ka jihaada godhee dhufa ani bari yaa rabbi jihaada godhee qabsoo ajaa'iba godhee kaafira cabsee akkana godhee akkana ta'ee jaa rabbi dura dhaabbatee haya boo haya jihaada goote jihaada godhee siyacha gartee litakuuna kalimatullaahi al-ulyaa kana jaa dhaabbatee wadin dandeessa seete ilma namaa kan laa ilaaha illallaa akka ol taatu jihaada godhee qabsoo godhee kaafira meeqa fitee dhiiga akkasitti gartee akkasi gartee jihaada gootee kaafira meeqa fittee jeeyna siin ja'anii deem kaa bakka jeeynummaa ta'e beeksiftee maal qabdaami deem gara ibiddaa si galee maal qabdaami deem gara ibiddaa maal qabdaami deem gara ibiddaa ja'an khalaas si harka ibiddi gara ibiddaa deem seeni boo ibidda eenyu kun mujaahida kaantu dhufa qabeenya qabu tujjaara miliyeenara biliyeenara ani madrasaa jaaree masgiida jaaree miskiina gargaaree rahima maxxanfadhee maal godhee siyecha gartee waa'een hin godhin hin qabu sadaqaa gartee gisee jaan siyecha gartee li wajhi illaa jee godhee egaa kana jaanii bara kana cufa godhee akkas ta'ee masgiida meeqa jaaree bika meeqatti akkana godhee haya masgiida hedduu jaarte hedduun jaare miskiinoo hedduun gargaaree siyecha egaa siyecha gartee miskiina meeqa gargaaree beeki kun qabu gartee biyya duniyaa irratti abaluu jabaadha takbiir jedhanii gartee maallaqa haana harkaniif arjummaati yaana beekaniif niyyaan isaa madrasaa bakaa miliyoon hangana maddamneef jaara masgiida kanaa kanaa miliyoon hangana jaara arjuma hanaan ja'aniif duniyaa irra dalaguu ture arjaa arjuma hanaan ja'aniif arjummaa ta'e si arge namnini gara ibiddaa deemseeni boo ayyaa rabbi kana aboo deem jenne deemseen hin jiru dubbiini gibaadha deem gartee sheekaan dhufa gaawoo ka kitaaba barate qurraa ka quraana qare ka ilmii barate ani kun akkasi gartee quraana nama meeqa barsiise quraana akkasi qaree ilmii barsiise haya boo sheekh booduma sheeka tiktok sheeka facebook nuun jaaniituma daaraan ta'ini sodaanna malee ibboleeyso haya sheeka akkasi gartee nama barsiise maal jee boo sheekummaa ta'e beekamte mookam feemas taate mookam social media kana gubbaa gartee iyyitee hidda facaaftee beekamte mookam ummata biratti addunyaan si beeyte mookam allah subhaanallah addunyaan si beeytemi waan haaree daleeydee gartee jette asirra beekamteemi waan haaree goote beekamteemi egaa maal feeta deem gara ibiddaa jechuu dubbiin idan duba wanni nu keeysa jira yaa ikhwaani wallaahi irra guddaan namaa waan cufa dhiisee jira illaa gartee tiktok irraayis maallaqa guurrachuu youtube irraayis maallaqa guurrachuu facebook irraayis waan danda'u waa funaannachuu kana malee hanqannee jirraa beek
kana malee hanqannee jirra namni waan kana barbaada viiwii gartee nama hangam takkaan na laalee malee jecha jau kana jecha isarraa ba'u kana miizaana irran kaayu jecha anja'u kana rabbiin ni jaalata waan anja'u tana gartee rabbiin fedha wanni kun miizaana shari'aatti akkam wanni kun waan shari'aan feetu tuni dhiifamtee jirti abbaa tuni dhiifamtee jirti nama gartee illaa yoo rabbi raamata nuu godhe malee nama rabbi raamata godheef malee jara keenya hedduu alaaqa guddaa keessa jirra akka balee keessa jirra eegaa wanni dalaynu cufti gartee riyaa nu harkaa taatee jirti laa shakka fi dhaalika ka sadaqaa kan nu viidiyoodhaan sadaqaa kan sigale ka masgida jaaru viidiyoodhaan masgida jaara bikka takka irraa bikka takka deemuuf kunoo as jirra achi geenye gamana geenye akkana taane wanni sooshaal miidiyaa kun hedduu takka nama sodaachisa hedduu takka gaaga'ama guddaa keessa gartee nama akkaan nama gartee yaachisa akka malee guyyaa irraa ikhlaasa kee kana yoo ikhlaasa kee kana namnummaan gartee ani namaa waa barsiisa jedhu guyyaa irraa ikhlaasa isaa kana yoo haareomse malee wallaahi siin jee akka malee dubbiin ikhlaasaa tun akka malee beekomtiin gidee beekamuun halaaqa feemasummaan halaaqa gidee kamalee baddu kamalee gartee ibliis waan hin taane si keessa naqa waan hin taane si keessa naqa ibliis akkan taane si godha ibliis jedha keenya akkan taane nu godhu jira waan hin taane nurra dalagu jira eegaa yaa jedha keenya rabbi nu haa tiisu anaa fi isinillee rabbi nu haa tiisu arraba kana aboo miizaana arrabaa yaa nama qaalaan qaala jedhu yaa nama qaala jedhu yaa nama namatti waa hima jedhu nama naa isa haalli keenya nama gaddisiisa akkaataan nuti keessa jiru wallahi dubbiin sooshaal miidiyaa tun amrun ajiib dubbuma ajaa'ibaati miizaanni bootaarraa deeme miizaanul adliin kuttee namni kun illaa maallayni kun nama macheessaa duniyaan tun nama macheesti maallayni xiqqaan ati argatu tanaaf siin jennaa bara miimooriin ta'e gartee ka'ati meesila tiktok kana gubba wanni ati arkattu mee doolaara 1000 jennu doolaarri kumni kana gartee tuutsi godhe qub tokko si dhaabe feetu 2000 arkadhu feetu doolaara 5000 arkadhu miimooriin ta'e osoo gartee tiktok kana gubba doolaara 5000 10,000 10,000 osoo arkatte akkam taatame akkam ta'uu deemta akkam taana illaa gartee waan fedhe dubbatee namni kun viiwii gartee achirraa argachuu qofa yaanni isaa jechuudha waan fedhe dubbatee namnummaan isaa laalu idan namni tanaaf maraate namni machaawee jira beek namni machaawee jira namni maraatee jira idan duniyaan nama macheessita ati fixooxa fi duniyaan si dhooti gizee yennu akkana kunoo duniyaan namatti dhooti boombii nama dhootu si dhooti si nyaatti si kuchiifti kanaaf irra guddaa namni gartee miimoorii isaanii hin dandeessu ummata gartee
mallayni gartee social media beeki social media kana gubbatti nama hedduutu jaare nama hedduu beeki guduunfate mana duubaayis ummata irraayis guuruun egaa imoo tanaan seenanii nama hedduu gartee mana jaare biyyatti oduu teessa akka quban qabne seetani egaa buleesso silaawuu faatee garaa laaftu harkate namu edumaa guuru yeroo hedduu dubbanna ta'a egaa yaa shamarran amata meeqa guutuu asitti gartee dubbachuu jira ama meeqa guutuu maallaqa kee wali qabadhu amma gizeen biyya dhaqee fi gizeen suudii gizee gartee dhiyoo tana kana gartee biyya suudii turre dubartii meeqa ta gartee kutaa ani hin dubbadhu kutaa adda addaa tama dhiirti maallaqa irraa nyaattee maraatte tajaarsi maraachee magaaluma keessa maraattee deemtu hedduu naa himan takka takkatti qabatamaa hojii imoo duubaan irraa guuran gama naanni guuran gama siinni guuran maaluma isin aboo obboleessoo diin keessan baradhaa diin irratti jabaadhaa waan baratne itti haa dalaynu rabbitti nu haa dalaysu waan baranne tana rabbitti nu haa dalaysu qabrii afaan jirra jara keenya guyyaa duun hin beeynu guyyaa siistamni irra dhaabbatu hin beeynu yaa ummata keenya yaa qoomii teenya dubbiin gartee akka malee nama naasifti akka malee nama eegattisiifti wanni ikhlaasa ja'an darsa fudhattee nu biraa kutte warra akka kiyyaa kana fa'a wanni ikhlaasa rabbi jecha ja'ama darsa akka waan darsa nu biraa fudhattee deemteeti namayyuu beekomtii barbaadu jira namayyuu feemasummaa barbaadu jira feemasummaan sooshaal miidiyaa gubbaatu gaaga'ama hallayyan nu haruu jirti kamalee nu godhu jirti kamalee nu godhu jirti yaabba nama rabbiin ol fuudhuu fedhe oluma fuudha kooliin fuudhama jee yoo rabbiin hin feene ciig jettee cirig jettee gamana fiidee gamana yiidee kana jettee kana goote sigalee ummata biratti ni beekamtaa walaakin rabbi biratti miizaana gartee booke waan takka miizaantu jechuudha miizaana waan takka subhaanallah tanaaf gartee sahaabaan ajaa'iba egaa رسولا صلوات ربي وسلامه عليه سفيان بن عبد الله جانين لما قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ما إسلام ما غيسا نانجي ما خلين نمتق قنقابا إيقا نتيخ استقامات أمني waan qaban irratti kaarraan tana gartee sooshaal miidiyaa kanatti waan gaarii dubbate bor waan biraa dubbata waan silaa gurarraa qabachuu gartee qaanfattu yastahyi ibliisu istiqaamaa dhabnee garragga'uu dhabnee anaaf sahaabaan ergamaa rabbii kun سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قل لي في الإسلام قولا
mee islaamummaa tana keessatti jecha tokko naan ji kaniin nam tokko waliin gaafan egaa si malee nam tokkoon gaafanne أعطيني عطية مي خناتك ناخني عظيمة عطية خنا قرتي قدو جامعة لا أحتاج بعدها أبدا قريب تناجم نيغرتي تشبوت رسول الله صلوات ربي السلام عليك باب دوتي وانجين قل آمنت بالله ثم استقم قل جي آمنت بالله ربي تيامن جي ثم استقم إيجا سيجر رجع إيجا دابت عربني خين يكون استقامة يوم قبانة دلقان تيجون استقامة سبتين سيوم قبانة إيجا نمني خوان دبتوان جو والله يا جايبة ani maal akka kana nu godhu irraan beeku namni kun gizee social media kanarra gartee as dhufe namni gizee maayikii qabate ni machaawa gizee warri ilillii kun darbee warri ilillii kun illee fitina qabaa bara itti muti ustaad dai ustaad itti of egaa maaragii ustaadaa nuu humaan beeyne kana jufa nuu kannitanii egaa sheekummaa fi ustaadummaas egaa nurra keeysanii waa mashakkaa garree amarra guddaa shamarranii gartee akka malee nu godhu jira ka xiqqoo gartee aliif qaraa'isus khawaawan gartee warra ba'uuf cuftii yoo ustaazuma ta'e cuftii yoo gartee sheekuma ta'e egaa as ba'ee gizee inni dubbate duuba gartee duraan akka malaayikaa fudhatanii beeku malaayika isaan biratti eessa jira onni kana way ustaazni kame kana jaa abo sheekni kame kana jaa sheekni umaan jiru sheekni dogongoru ustaazni badiin dalagu dhuga islaamummanni kasib beeka ustaazni kanuma gartee sirritti waan rabbi jee godhu sheekninis kanuma waan rabbi jee dalagu kasib beeka ummanni keenya nuti immoo sigalee aj barbaarii mana duubaati egaa buleeyso tanaafuu maaltu nuu mala duuba tanaafuu singarramin abbaa atti garram girimtiidha jedhe gartee gurbaan singarramin duuba gartee yoo tokko ol bahee waan fedhe atakka shariyaa keessa jirtu wanni gartee inni jedhu shariyaa fi sheeka walitti sheekni dogongore kute ustaadin dogongore kute shariyaa hojii walitti hin qabin shari'aan qulqulluudha gartee irraa walaba nama waan hin taane laaqatu cufarraa diin islaamaa jechuudha islaamummaan walitti ni diin islaamummaa fi gartee namaasi waa laaqatu si galtee dubbi waa hakkadaa tanaafuu duuba gartee ikhlaasni والله يعني متى خير راخاسي إفمان قرتي إفمان خير را والله نتوري أسقوبا كان جوهن دبين إخلاص خينيا فقو والله برجزي مالك أركتو مال تيك توك كنا مالك أفجته يوتيوب كنا مالك أفجته ها itti qophaawee bar viiwii namni hangana naa laaluu qaba jedhee toopiika gartee waan addaa fidee asirratti anaa laalamuuf dubbata haa duuba maallaqa moo naggada moo duuba wanni tun moo nama barsiisu obboleeyyan kiyya mee wanni kun naggada moo nama barsiisu mee naggada moo kam maali mee boleeso
وان بكانوا تتهلا خمنين سيما داغران بكانوا تبن سيقاله ماري غورتي دي ماري خنا شير غوداف ماري خنا نمو غرتي ماري غودا سبسكرايب غوداف نمو من لايك غوداف صدقة جايبا شير نا غودا لايك نا غودا هاي أمو ديم دلغا دوبليزو هيدسرا ديم قرآن شفسي دلغا دو ديمي مالت سوبا وني غرتي سي لايكي في جيني في مال أسرع نوبوياول دلغا تشاكرايسي دلغات كبجا في غود كبجا في غود كبجا با في غودا أما نمني رغودا عندي سيو دلغا خان تيك توك غبا ولا خان يوتيوب पे करते ओली का तोहफा खान इमो ओली का तोहफा माबरी इमो दिस करते इमो दुबा वागुर रहा गले अंडर कवर या ओ वेदना सिंजे खसिक करने रुमाया तावी या وهكذا تنافو جرخين نوما دلغا نجا غرتي اما بركسي ورما كسو داجو جرما مالما كراسي بنا ينيرو فنامي نوما دلغا نجا نموريرو دي كراسي بنا ينما يا والله رمضان علينا مناس يا رب ما رمضان نقول ملء ربي نفور ملء إيجا ماري نوتا ماري ناقودا ربي جاشر ناقودا أما سنفتي بيت أما فيو ياركا شوفتي وما هاري دبادو تيكتوك أنا رخوتو وانا دا دبادو وانا أمني قردي هاي بكم هاي بوكو نكمي وانا كناجا ميشير قرا خانت إفيف شير سيقولني أتي وانا دا دباد أتي واني سرابر باتشي زبانا كنا وانا نمني تكام قرين قروا أسباتي دم يلا وانا نمني تكام دلقو أما لال قرتي ماري ناقودا في ماري ناقودا نفته بيتوتي ما فيلم ورا قرتي سوشال ميديا كرم بيتني فيلم ساني نياتني سنو كتا كلهو wo maare dubbachu waan nam tokko suran dubbatin taayetti yaadeeduma ufee dubbachu hogguusan hayboo kun ajaa'iba qaba kami waan akkanaa jee mee kunuma caqas kaan kaanitti ergaa viiwin isaa kuttee maalleen isaa wayyaa kalaas hangalma dubbiin hangalma akka dursanii gartee laayikii naa godhaa sabskraayibii naa godhaa maalee naa godhaa sadaqaan san haftee jirti faashinni san hafee jira laaladhu feeffansummaa sarkateeti maallaqallee harkata namuu si beekee san gartee namuu si baree akkasii jedha keenya dubbiin hedduu takka gartee nama yaachifti haalli keessa jirru haalli dargaggeessi keenya keessa jiru haalli nuti keessa jirru haalli shamarran keenya keessa jiru nama yaachisa gide social media kana inseno etes intaatu akkasi wallahi mbayno ya rabbi arraba keenya khasumana keessa kasi jal jeela namuna ge angarte somana kana keessa zikri isaa godhu quraana isaa qara'u soomana isi digale soomanni bayyannaan waan baatii guutuu nuti isa dhukkeetti kaafne guyyuma sadii guyya tokko nu harkaa facaasa nama boqolloo asiran naqatee gartee jala gizee dhawan irraa ganna kan kasin nu harkaa ganna gaafar iblis awoo iblis kun bariyaa jiru lakki ani moo dhiiseetin jira naafi imoon adda baane baaqiya
نجيت إيمو ناف إيمون الدبانة والقبان قبل أمتها إيسي عنده بيمو نجيت ينني جر تنافو حالي nama sodaachisa nama gaddisiisa rabbiin waaqa jeelchu garuu rabbiin waaqa jeelchu ajara keenya du'aa inuu godha duba iblis kun wallahi ajaa'ibaati meenuma ajaa'ibaati baatii guutuu namni waliin tuqin giizuma gartee soomanni bee guyyaa idaarraa eegalee ilaanqa gartee shawaala kana kudhanitti namayyuu waan qabu cufa dadhaweeti dhayi atis gannaq waan ati seef goote gartee kheyri ati seef goote si harkaa bittinneessa akka waan akkasii akkas dalaguna fakkaata iblisu kanaas qawu godha waa keessaa baasa ka dafee duraa dhooyfatee gartee karaarraa kaayyate malee akkas inshallah rabbi nu haa gargaaru yoo rabbi jemee tafsiira keenya bikkatti dhaamne ni oofna jennaa bi'inillah rabbi nu haa laaffisu bar daran beeytaa warri mirqaana nukkannu ilillii as jalaa tanaafi warra gartee sheekatti mudi ustaazatti mudi jawwan gartee warra gadhaa oowwan uggallakisa isintu warra oowwan uggallakisa cal jaanii usanii silaa amma kanam tokko hin dubban caluma jaanii silaa usaniitti dhiisanii cal jaanii dhaggeeffatanii firraa inni nuu mirqaanan qabu firraa garteetti dhiisa us dhamaa us goggogaa us akkana yaanii gartee kaanis arrabsanii eegada arrabsitanii fuugaa isin cufti gartee maa salaamaa jeeti daaraa godhaa jechuudha. ajaa'iba duuba akhlaaqa ilma namaa kana way banii aadama akhlaaqa way akhlaaqa way haala bareedaa aboo haala bareedaa rabbi isin yaa kanu khawaa barsiisuufis haala bareedaa rabbi yaa kanu akhlaaqa bareedaa obsa bareedaa rabbi yaa kannuuf irra guddaa gartee ka fitinaan deemu gartee namuma gartee asirraa way barsiifna jiru akka kiyyaa kana cufa nama waa barsiisu cufa nama gartee waa namattiin hima jiru akhlaaqa bareedaa fi obsa bareedaa rabbi haa kannuuf mataa kiyyarraa eegalee obsa bareedaa rabbi nu haa kannu akhlaaqa bareedaa rabbi nu haa kannu maal balleeyse kun gideeti waan hin taane yoon ammoo waan hin taane dubbadde asumaa maal ishee gaafa qabdaa bagaan qabaadde jee gartee dirqaan hallola akkasii haala bareedaas rabbi nu haa kannu rabbi nu haa qajeelchu yaa jara keenya rabbi nu haa qajeelchu hedduu takka gartee arraba ifii kanatti firraa du'aa itti godhuu nuu gaarii beek yaa rabbi arraba kiyya kana gartee waan gaarii malee nan dubbisin yaa rabbi arraba kiyya kana waan gaarii malee keessaan baasin laaladhu as keessa beektaa namni kun hisdii as keessaa qabu waanyoo as keessaa qabu jibbaa as keessaa qabu niyyaa hamtuu as keessaa qabu kanaaf baasa diimaa kana gartaami taphatiniin diimaa kanan taphatiniin egaa onneen tun akka okkotee shummooti jee ibnu qayyim al-jawziin arrabni akka maankaati waan as keessa jiru kanaaf baasa duuba weelkaa woomaysii keessa jirtuu baafti weelkaa keessa gartee waa juusni yoo jiraate juusaa ba'a aana yoo jiraate aanan bishaan yoo jiraate bishaaniif ba'a waddi biraan jirtu kanaafuu rabbi nu haa gargaaru
ربنا وعجل شو جر خينيا كسي إن شاء الله يسي يادي تمان قرتي كسيتي واليادة شيء ظروفنا بارك الله فيكم جزاكم الله خير جزاء نمني كذا قرتي بيتا درسي رايز كذا توري شو ما نفوفا فدا لبوتا نقرتي كيسين ونين جنف باتي قوتو يرفتي قوتي دبينا كسين تاتو جنيتي كسين دفنه مي دعاي زنو قد آيا بليسو نمو خانتو دعاي قد آميزن نمو ورق آلا جو خانتو دعاي قد آيا بليسو شيخ دعاي نو قد يودون تين نمو خانتو دعاي قد آجر كين نمو خانتو دعاي قد نتو دعاي تياجم أما سيني قلتي دبين سيني قلتو نمو خانتو دعاي قد آميزن يا ربي شيخ كنت متنا في ورق آلا جو خان الله يا ربي قرته أجيلتيا تكاس نوغودني سلا تكاس نوغودني يرخين مي تكاس نوغدواي نوغودني مي شيخ دواي نوغودي شيخ دو مال سي ولا شيخني في بوتا برار كاغوا تبرار كانوا بابا إيجا شيخ دواي نوغودا إيه زيرتي سنو دواي غودا مي isinu dua inu gora isinu nutufame iga bolezo isinu dua inu gora isinu nutufame isinu araba khaynya kana dua inu gora dubin jabate akasi jara khaynya akasi ga inshallah walid bina bi idnillah rabbi umri taysan sina dere su rabbi sina gammachi su warra garte so amata dufus so mana garte so manu warra khairi amata kana garte warra fayyadan imanan gammachun rizqidan jiratu rabbi sina godu imanan araba zikri malen bayn araba qur'ana malen bayn rabbi agodu araba khaysan kan zikri god kan qur'ana karo kharabbi safars rabbi agodu araba khaysan ka makhluqa fars rabbi godimbo ومال سي في مخلوقات تريد نورا مخلوقة فارسان وليني عرب خيسان كالدنيا قفا سو رب قرين عرب خيسان كاخرا دبت خربي فارس قرآن قرأ ربي أقول يتيسان تخيري لالتو ربي أقول قلبي تيسان تقرتي وان قاريات إخلاصة قبط سر ربي أقول إن شاء الله ربي سناقم مجوز ربي سنياكسي وني سياكسي ربي سنراقبه كسي إن شاء الله ولد ديبنا نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته